Kadong Karbiang lo. Ini first class lo. After lockdown pen non ini November 2. Ini si mana dak education college long ke Kopen Chenglang. Lasi video bang lang don bom noi. Lapen nang litum lan il channel long. Nong si subscribe ke nang perlu dang ke subscribe dan no. Lapen bell icon serta bell no. Ni jong se video upload nang litum notification long ko. Lasi non ke padel nang nilo. Video bang lang don noi. Ke bang cheng bom non ni lihat dak college long si dolo. Adim college long anang lihat lo lasi nang lang don bom to. Dede bang cheng na. Pini ladak kelas lo pini maksi wan weden mak kelas do long ledet lo amat si pini bangke lapusi donang koko lasi mo next mene kapek kelas pen pulu tangte maksi wan po lasi max pen se kelas do don po non bangke do long ledet lo lasi ya video bang lang don bom noi lapen kelang bang pajut noi non ke ladak khong alom mene khong alom si do tap do kuan salo lasi nang lang don bom no de lapen nang litu ma support nang lang nili panang support do nikha de lapen imung vlog channel long nang litu jong si ke lang cheng lang pulo dang ke subscribe dan no kini ke max sa dan ma class do long le de lo si dak lom si do tab rong lo inte litung pane padya nang de lo video bang lang don bom no ke lang bang pajut thu no ada lang pen kon re no de inte nang lang don bom no to Latak itu teman ke mana max ke betul lo kelas ke dulu long le lo lasi ning thelo next mereka ke bang cia ni lapen kelas bang ke katu ke betul max ban lapen kelas dulu long lapuk si mana ning thelo lapen ceban lap si ke melo non long ke mana education corona station do ko kamasi max sabi pulo tang ke kelas bang dulu long le det lasi de inte nang lang don bom no video bang to tang te bang cheng na cheng bom lo non ta lasi nang lang don bom to de inte ha I was up and about, ready to go out, but then I thought, man, what's the point? There are roads filled blind, tears are running fast, still apathy is all I've got. And I know it's hard to keep up sometimes, and I know I just want to make things right. But as the sun goes down and shadows fill the town, give me a reason. I'm falling down underground, trapped in the prison. That's what
can see your reflection in every distraction. They'll make your worries disappear. And it is overwhelming. There's some things you can't pretend. Feelings boxed up only. The fight is getting nearer as the sun goes down and shadows fill the town. Give me a reason, a reason. The stars around looks like they're falling down. They're in collision. That's my reason. Pini vlog skelan bet lo. Arlo ta mane phone lot le mat video ko banai ta mane sab ka tere higga kok lo lasi. Mo next vlog le chitong tu nang pini bangge lan lo lan sing ton kok po lasi nang lang don bom lo chitong bom nang la pen li tum long por ke mi de verji lasi non ke lan sekang ton lo to ente mo next vlog ke lang je pane nang le tum sta me jisik ngoi den ta non bang ke ki julo kang ton lo.